Sotwen 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 Inkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ngenu Jehova Nazarita ini Yesulwana Yesiqalo somthandazo wesabatha bandle elikhulu likamenzi wezulu nomhlaba sesingene ekuhlonipheni mina enkulunkulu njengoba ubaba wethu umenzi wezulu nomhlaba eqedeni kwakhe kwenza izulu nomhlaba nento zonke dumseni udumsekayo akube njalo kwela udumo emhlabeni nawe phezulu dumsana bandle lihle elithobeleyo nehlonipha likamenzi wezulu nomhlaba umenzi makavume ukubusisa kuqa kwethu nokusithoba kwethu amen. Kwamule ukuthandaza kwethu kungabe ngawusho wethu kongisho kwakho uma kube njalo amen. Hlabeleni bazola ehlane nasezintabeni
igama lenkosi masiqoqe sithandaze. Amen. ayikhethi inkosi enkulu enhle yakithi ebuhleni unyazi lwezulu. Amen. Ngicela sibili siyabonga baba umondisi wokusifundela ukuthandaza inkosi inkosisi. Sisenkonzweni yesabatha bangcwele esasithembisile ukuthi namhlanje emva kokuba ingxenye yokuqhubeka kwenkonzo eyamiswa inyanga yezulu yathi ayibe khona inabasho. Sasithena ke abantwana mabeke bandakanye kubeni ingxenye yenabasho. Namhlanje sebenzela inkonzo yabo, sijabule sibonge ukuthi bakwenzile ukufezekisa umthetho wonyazi lwezulu. Amen. Manje ke ngizovula nje inkonzo ngihlabelo 187 bese ngihlala phansi bese inkonzo ke ingonakali bangcwele enabasho yonke inabasho khona. Lo msebenzi ke kaNkuluNkulu ungonakali mangabe kuye nesikhala uyobuzwa kuye yonke inabasho singabiki isikhala wonke okhona phakathi kwendlu oyinabasho kufanele akhulume ukuthi umsebenzi kaNkuluNkulu uphelele. Amen. Ngizothi mangihlala nje phansi ke bese kusukuma ke kanjalo koqala mhlawumbe uhlalo wenabasho bese kuvuleleka wonke umuntu ngemva kwalokho. Amen. 187 ihlabele. Imini enhle sabatha haphumula imini enhle sabatha
lasezulwini sengizobuyela phansi ke mina okwambe ukuvula nje ngivulela abantwana inkonzo sengibuyela phansi ke siyabonga ke amen ngiyayikhetha inkosi enkulu nesiKristu 166 verse 11 Sinezila kankosi Kasisino Ngisacela ukuyikhetha inkosi enkulu nesiKristu. Mana letha mahle enkosini. Siyabonga ithuba esiliphiwa abazali bethu usuku lweSabatha. Ngicela ukuqala ngokuthi ngixolise ekufikeni late inkonzo singenile. Xolisa kakhulu kubazali ukuphazamisa uhlelo lwabo. Kwekubenzima ke makuthiwa inqola makuthiwa ikhanda lisuke selinenqola. Ngiyengibone kwabanye kubalula ke ukuthi ubaba eqhamuke ehamba yedwa izingane engekho. Mina ke mekubanzima ngoba ngibuye ngibone ngathi mhlambe lokho kubonisa umunye umuntu ukuthi sewukhona inkinga ekhona kulo mshado owaba phambi kwabantu. Kodwa ngithi uNkulunkulu engathi engangithethelela nabayingcwele bengithethelele. Baba uthi asikhulumeni singabantwana sibancane emveni komsebenzi omkhulu kangaka esiphuma kuwona. Bekumsebenzi ke lo owentsha obekuyi conference kadinge ebekade ngesonto leli liphelile sisuka kulona. Sibonga kakhulu ke lo msebenzi ubungeke kube impumelelo kube kuthiwa sisekwa ngabazali bethu. Sibonga kakhulu kwabasilekelele ngakho nomfutho nje abasinike wona. Bese ngixolisa kakhulu mawukhona abaphazamisekile ngoba vele entweni efana nale kusuke ukubeka phambili ushembe uNkulunkulu ukuthi akuba uyena ohamba phambili ukuze yonke into izohamba kahle. Akujwayelekile ukuthi mhlambe kube khona abangaphazamiseki. Kodwa ngokwami ukubona angazi noma ngibone kahleni ngoba mina ngumntwana nje ofana nothunywayo ngiphambi kwengane
uma ingane kukhona ezikudingayo kubazali ngiyagijima ngekubazali ngithi ingane icela ukuthi uma abazali kukhona abacela enganeni nami ngiyagijima ngeenganeni ngiyosho ukuthi abazali bacela ukuthi einganeni akukho kutheni engiyikhona ngiyathunywa nje kodwa ke ngibonga kakhulu ukuthi ngibone izinto eziningi engathi ihambe kahle ikakhulukazi babe siyalila abazali ukuthi masiya lapha na kwi conference engathi singafike siphathe kahle ingazi ke kodwa phela bathi umcimbi uyibuki mina ngizosho ngithi mhlambe kuhambe kahle mhlambe khona lapho bazosola khona abazali bethu kodwa ngendlela engibone ngayo ngibone ngathi kuhambe kahle ngoba inhloso yokuthi sibe lapha na kwi conference kwakuyofaka igama lethempeli ukuthi nalo linazi ingane ngicabanga ukuthi lokho kukhona sasikiyele kwenzeka mhlawumbe imphumela yalokho sizoyibona makhamba isikhathi ukuthi ngempela ukuba khona kwezingane lapha zasembalenhle kwaba kubaluleke kakhulu kangakanani ngithi bafowethu akukho nzima akukho lula kakhulu ukuthi ngibe umuntu othunywayo kodwa ngenxuse kakhulu kushemba ukuthi engathi engangipha lenhliziyo endlalekile noma ngibe umuntu ongathi akanaki kakhulu noma ngabe izinto ziyonakala engathi ushembe engaba nami ngaso sonke isikhathi kuba uyena owenzayo kulento yakhe ngoba akuyona umuntu kodwa kaShembe. Amen. Ilokho nje ngisho naseBhayibhelini lapha okwethu thina singabatwana liyasho lapha abase verse 6 litho okwethu asilaleleni abazali bethu kuyisethembiso esikhulu ukwelesa sivela kuNkulunkulu ukuthi siyokhula imihla iyoba mide kakhulu masilalela abazali. Ngiyacela singaphelelwa amandla singaphelelwa uthando lento kaShembe ayinamnikazi hayi ukuthi yami hayi futhi uthi kaMshumayeli asibekezelane imbangcwele yonke into izohamba kahle. Ngixolisa ukuthi ngelule kodwa ukubabaza uShembe lo uNkulunkulu esimlandelayo kuthiwa mabekhuluma obaba kukhuluma umfundisi uMathenjwa ukhuluma ngendaba kaBabamkhulu uthi wathi mayisuka le entabeni lapha kasuka ngakhona wabe sebona enye indawo eyiplazi wabe sengena kuleyo ndawo kwakuyindawo yomlungu wathola umlungu kuleyo ndawo endaweni yakhe uthe mayengena kuleyo ndawo wayeseyakhuleka uthe mayekhuleka nangempela umlungu waphuma wamemukela wayesethi uthunywe uNkulunkulu kusho uBabamkhulu ngaleza khathi ke bake bekhulume bethi umuntu omnyama wayingelutho kwabamhlophe wayeseyacabanga umlungu lona ukuthi yini into akangayenza ukuze lo muntu omnyama mhlambe kube khona isigameko singamehlela bathi wabe secabanga ukuthi engamthuma ukuthi eyomlandela izinkuni wamthuma nje ehlathini laphana wathi akabophela izinkabe ezimbili bese edonsa inqola efikela ishe izinkuni laphana ehlathini nangempela uBabamkhulu wabe esehamba nazo lezi zinkabi eyakhona lapha akakhonjwa khona yilomlungu bathi lo mlungu lapha akayemthuma khona umuntu wayengabuye ephila wahamba ngempela uBabamkhulu nalezi zinkabi ezimbili eyidonsa eyishayele ebheke khona lapha nehlathini nangempela wayilayisha izinkuni enqoleni
uthe mayeqeda ukuyilayisha kwaseqhamuka ibhubesi lithe ibhubesi maqhamuka lithi lizokwenza umsebenzi ehlale liwenza nakwabanye kwasho ukuthi idibene nenkinga enkulu dibene noShembe uNkulunkulu lo esimkhonza namhlanje amen bathi lathi maqhamuka ibhubesi ubabamkhulu walibheka wathi mayelibheka bathi lasuka leli bhubesi lahlala entanyeni kule nkomo eyayiphambili wayebophela izinkabe ezimbili phela bathi leli bhubesi lahlala emqaleni kule nkabi eyodwa yabe siphelelwa amandla yafa bathi labe selijama futhi ibhubesi elifuna ukuqeda ngobaba mkhulu kwasho ukuthi selifike egcineni bathi baba mkhulu wabe sekhuluma nalo ngokwasezulwini thema ekhuluma nalo nangempela ibhubesi lamlalela wabe seyibuza into eyodwa baba mkhulu ukuthi njengoba lenkabi ingasekho nje sengiyobuyela ngani kumlungu nangempela uthema ecabanga wathi baba mkhulu wakhuluma naleli bhubesi ukuthi akube yilona elingenayo kube inkabi esibili nangempela ibhubesi langena labambela lenkabi engasekho thiwa kumlungu laphana kwabonakala ubaba mkhulu eseqhamuka inkunu ilayishile nobaba mkhulu khona inkabi ayisekho leyesibili kade iboshelwe sekukhona ibhubesi okuyilona elibambele lenkabi engekho bathi umlungu wathi mayebona ubaba mkhulu eqhamuka wabaleka ubaba uyibhubesi labaleka langena endlini lithe malibale labaleka ibhunu langena endlini lithe limangazwa indaba enkulu yokuthi kwenzeka kanjani uthi lo muntu ngimthume laphana ngitshena ukuthi ngeke zibuye kodwa nange seqhamuka kungapheleli lapho uqhamuka kwakhe inkaba isekho kodwa uhamba nalo ibhubesi lelo bekufanele ukuthi limuhle okhombisayo uManazaretha ukuthi lana sisekholweni okuphelele sisonyazini lwezulu loNkulunkulu amen inkosi busine kuzwile ngicela ukuthi ngithetheleleke lapho engakhulumanga kahle khona nokwelula ke ngiyacela ukuthi engathi ngangithethelele isimo uManazaretha ingcwele amen Besilisile thina
balingelela abayingcwele egameni lonyazi lwezulu. Amen. Siyabonga abantwana benkosi, umsumngaka mthumeli wenkosi, ukuba sikhulume ngalo shembo uNkulunkulu esimlandelayo. Isho njalo insizwa ikhuluma ngoba omkhulu uBhombela. Namanje eManazarethani samngabazi ushembo ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu. Akekho umuntu oyengenza le nto ekhulunywa lensizwe indaba enkulu, kodwa amen esontweni ngusu ngathi mncane mayikhuluma lensizwe. Amen ifanga ube phezulu ngoba bamkhulu wenza into enkulu bantwana benkosi. Wayilindeleke ithi ngeke azabuye ehlathini. Isho njalo insizwe ikhuluma, kodwa bamkhulu wabeka nebhubesi kuphela kwabale kumlungu. Usho njalo insizwe. Amen. Ufuna ukukhuluma ngoba bamkhulu ngoshembe. Ngoba kucula lesihlabelo sithi ithambisi uthi ithi sazama ukulenza izwi lakho kusha amakhola kusha bamkhulu, kodwa sahluleka ukwenza. Wathi bamkhulu bese abayalila amaNazaretha watshena ukuthi kuhanjwa kanjani kule nkolo omNazaretha. Kwase kuba khona amadoda asondelayo kunendatshana la emthandazweni weSabatha ethi indodana uma ngabe engahloniphi ihlononywa wayibulawe. Nikhona abantwana benkosi. Ahlangana amadoda kusho njalo ngesikhathi bamkhulu uBhombela umqalo endlela umqalo lelizwe. Bathi ahlangana amadoda ahlangana akhathazeka ababuhlungu. Ahlangana amadoda athi ngeke kumele soyibuza inkosi yethu amaNazaretha ukuthi usho ukuthini ushembe uma athi mangabe indoda amadoda nethu nemadodakazi ethu mangabe ushembe mangabe simadomalele siwabulala mangabe angahloniphi. Ngoba ngaleso sikhathi bathi indoda nendoda yasicabanga mayiphambane nongane bephambane nomntanayo, amadoda wasephethiza gila, amanye aphethe ucela imbemese, amanye alolo poison. Nikhona abantwana benkosi. Bathi ahlangana amadoda afike kwamkhulu uBhombela. Wabamkhulu uBhombela senifikile abantu bami kwenze njani? Ngangisiza ngathi nikhatha ngathi aneko rathi ngathi nikhathazekile ndihlowa yini? Abuza amadoda baba sizwile kodwa manje sikhathazekile mangabe ukuthi izingane zethu esizalayo mangabe zingasilali zingahloniphi ayibulawa usho ukuthini? Bamkhulu waphendula wathi abantu abami angisho ukuthi thathani inqubo ezagila nazo zonke nibulala abantwana benu, kodwa ngithi kini uma ngabe ingane yakho ezalayo ungayifundisanga kahle leyo ngane ezalayo wena uyibulele wena mzalwa wena nina wawo. Amen. Khona bangcwele. Shembo uNkulunkulu bantwana benkosi. Fanele sibe nethemba mangabe silapha kwale ndawo engcwele. Fanele sibe nethemba uthi babamkhulu uthi unyazi lwezulu lasezulwini vele umhlangano ngoJanuwari ebuhleni ukhuluma ngale ndawo lapha ekhaya. Fanele bangabuyi eNazaretha ngoba sikhona siguqile, ngoba lensizwe uyishaya nje imfijoli laphana. Fanele kube khona into ethandana nawe izwayo. Uthi thina boshembe uma ngabe senibafana uncama lezi insizwe ezishaya imfutho oyishaya nje insizwe ngihlabelela ngayijakhe edongeza nayo. Uthi mangabe sinishaya badala bami thina boshembe sikuwe sesingasahambi ngisho phansi sikuwe sesihamba emoyeni. Amen. Dala benkosi konza kusona yabatshawo insizwe. Sisonke angifuni ukulula isikhathi. Bengidlula nje kulindaba kuphela. Umsebenzi kaShemba upheli bantwana benkosi baningi inkonzo umshumayeli usinike sonke inkosi kusinikuzwile. Amen.
beyithi ngizoyidlalele nje kodwa sengibona kuvuleka isikhala kade uba umshumayeli becela singavuleka isikhala angibingelele kwabangcwele bonke kubaba umshumayeli umamkhokheli nebandla lonke amen bandla baNkulunkulu sengithi angisale sengisukuma ngoba ngibona nginesikweletu ngikweleta uShembe ngikweleta ukubonga kule thempeli laseMbalenhle umthetho wami ake ngichaze ngundlazi sibonga eJozini ngakhetha inkosi ethempelini laseSandanezwe kwafika isikhathi elanga ngamuviswa umsebenzi ngazohlala la kule ndawo eThemba lapha esikoleni iKhangezile kodwa ngithema ngifika la ngafika ngasabatha onke ngahlala ngale bathini ngase hostel iThemba ngathi kusabatha kancane lapha ngase kulela thempeli bathini kwenami thempeli ngase ngibuye ngimuva ngazohlala lapha ngaseKhangezile mangihlala lapha ngithe ngidleke umuntu umsebenzi elanga la ngase ngibona ethempeli bangibona ethempeli ngabona kuseduze la ngase ngiza la ngithi angidlulisa lethuba lokubonga maNazaretha namhlanje khokhele inkomo kaShembe ukuthi ithempeli laseMbalenhle lingithole ngifana lesitwane esibizwa ukuthi Ncanga ngelutho kodwa le thempeli la ngenza umuntu njengoba umuntu namhlanje maNazaretha ngifike la kule thempeli ngadonseka into yokuqala nje ngidonsayo ngadonsa uthando ngafika ngabona umshumayeli wakho nithobekile ngabona umkhokheli wakho nithobekile ngathi la abantu bakhona ngabona nendlela abantu abahlala ngale ngaphandle laba bamukela abantu ngabona bamukela ngendlela enhle bazize bakhululekile abantu abangaqondi ngomhlobo konke lokho kwangidonsa mina ngidonsa izinto ezinhle noma ngafika ethempelini ngifike ngivakashile mangizothi siyaphuma ngaphandle ngizokukhulunywa ngendaba zabantu kabi awuphinde umbone kulolu thempeli ngithanda la kunokuphila khona lapho okuzwa khona intando kaNkulunkulu ile nto yafika ngihlalisa kule thempeli kodwa sengihlalile maNazaretha ngifike la angazi ngathini ngimanikiniki ikweletu anginazo angazi zingakanani mhlawumbe omashonisi kodwa nje mhlawumbe iza kuma 26,000 imali engiyikoleta ngifika kule thempeli ebanki mangishiya imali bangishile mabe ngishiye mhlawumbe ngifika ngisebenza mhlawumbe ngashaya noma 1,000 ngothi mase ngibuyela leyo mali sengifika ingasekho sekuthabe sekusele mo 200 ngithi ngiyangena ebank kwenze njani bangaphumela lapha endlini ngiyemsebenzini mhlawumbe ngiyiphathele 200 ephaketheni ngothi ngibuya angisazi le mali isebenze kanjani ngikhumbula ukuthi ngingathaya ngayo kodwa manje ngicela 200 shonke isiphelile kuusizi benginalo ngifika la kule thempeli amen kodwa ngelinye ilanga ubaba umshumayeli ophambi kwethu angazi wangena umuphi wangena uShembe ngalelo langa lelo wakhomba mina wathi Ndlazi ngicela ukhethe izinsizwa ozosebenza nazo nezinto enhle la ethempelini ngathi ngifike endlini ngathi Shembe namhlanje nali ithuba ngitholile usize sengiphela leminyaka ngicela namhlanje ngikhulule ngomsebenzi akhulume ngabo umshumayeli wathi siwenze amen ngayinikela sawenza lo msebenzi lo wamuhle sawenza khona ethempelini kwaba yilelo langa lele ngikhuleka ngalo kulolu sizi lolo ngasebenza ngathola umsebenzi ngisebenze ngikhokhela izikweletu cishe ngikho 2 months 26,000 mara kusimane encane kodwa ngo 2 months ngabe ngiqedile ukubhadala ngaphuma namhlanje angikole 100 rand womuntu nje noma ngasesiku manje umuntu nje ukuthi ngithola ngibole 100 rand manje encane nje ngale thempeli ingakho ke maNazaretha inhliziyo yami yanamathela kulo ngoba ngifuna ukuthi ngifundise abanye abantu into akusho ukuthi ithempeli osuke ukhetha inkosi noma usawatha kulo ila uzothola khona ukusizakala kufana nemhlangano imihlangano lesihambayo ungahamba uye emhlangano othile mhlawumbe uye eJudiya ufike eJudiya ungasithola isibusiso mhlawumbe awuthola abantwana ufike ungabathola abantwana uhamba uye ebuhleni ufike ungabathola abantwana uhamba uye le ngakithi emzimkhulu eManguza noma ngakithi eNkanyezini ufike ubathola abantwana kwenze omunye ubaba wahamba wonke umhlaba ehamba umhlangano kaShembe efuna abantwana inkosi azange ngabathola abantwana kodwa abantwana bakhe uze wabathola eJudiya
wa notice eJudea ila okunesibuso khona wathi noma yini ayihlupheka losikhathi ahamba eJudea efika eThola mawe nwazi emhlanganweni ngoba kuzoya kuJulayi umhlangano ohambayo uye kuJulayi kuphela uzoba nenkinga ngoba uzothi isibuso sakasike kuhleni olisibuso mhlawumbe seJudea mhlawumbe sikuphi kuphi kodwa le mhlangano ongafuni ukuyamba uthi nami ngemhleni angifuni ukudla isikhathi kodwa kuningi ngakhuluma ngale tempeli ngelinye ilanga nje ukhona enye imali yami ebhajiwe iminyaka ibhajiwe ngafuna ukungena ngafika la ngafika ngapaka le moto yami laphana ngafika ngangena ngathi ihlahle lapho loba uMdlampululo uyengena le mali angizange ngibatshele amen ukwenza kule tempeli ingakho inhliziyo yami yanamathela kulo ayibonga Nkosi angifuni umusho isikhathi kodwa kuningi ngakhuluma ngale tempeli lasembalenhle sengathi nabantwana abasonto kule abasabatha la sengathi bangayiphatha kahle ngoba la kunenye ingilozi enkulu kakhulu kunenye ingilozi enkulu futhi esimanga sengathi singayiphatha kahle Nkosi busene kuzwela Nazareth unyazi lwezulu amen lensizwa eqeda kuhlala phansi ikhuluma indaba enkulu ikhuluma indaba yokubonga ngizwa ke nami sengishaya ovalo ukuthi kuhle ukubonga la ekhaya mawenzela into enhle ikakhulukazi ushembe mayekwenzela into enhle 2023 sathi nje masifika lapha ngase Jet Park Road bayazi kabaningi kunespa lapha enzansi distributor iIsrand yonke wathi udriver imoto isabriki sathi uyadlala waphinda wathi na imoto isabriki abisishaya itruck abekade ngapha wathi uyabeleka wasephinde futhi ishaya itruck abekade ngapha ngathi awushembe saze safa bakhala abantu abaningi umunye waze wathi awu driver ngicela ungihlise mina kwathi kusenjalo wabe seshaya idouble camp yomlungu kwathi kusenjalo kwaqhamuka imoto eqhamuka ngapha ngasespa ngapha ngase Whitfield waseshaya imoto yasitaxi ngena ngase N12 ngase ngibuka kuphela ngamehlo yahamba itaxi yaze yawuma lapha ngase matracking before uzongena kulomgwaqo ongena eIsrand Mall sithema Nazareth amasihlika babelimele abantu abaningi kodwa mina ngaphuma nganawo ngisho nomixo wodwa ngathi mangithi ngiyaphuma ngabona isimanga ngabona ikhehle elizala ubaba ngabona ikhehle elizala umama ngase ngibona ubhombela isitimela samampondo lamba nonyazi lwezulu amen ngase ngithi ngiyasondela base baphele emehlweni ngathi awukanti ushembu njani kwathi ngelinye ilanga manazari sengikhuluma indaba yokugcina ngizohlala phansi kwathi ngelinye ilanga yona le tekisi engihamba ngayo wathi driver wethu awu sekungene wena sofika la siya khona ngathi mangihlika uzokwenza njani wathi ushembu uzosala la emotweni kusekutshela indaba yakhe ukuthi umakoti wakhe bekade kungadedeki zaze zaba u11 inyanga uthi wasekhumbula ukuthi konje lapha erenkeni kunamanazaretha uthi waseshona kwelinye ikhehla ngapha uthi wathi nawo umakoti wami akudedeki uthi wathi amthenga amafutha uze nawo uthi wahamba wathenga amafutha wambusisela lekhehla laselimnikeza amanzi uthi mayefika ekhaya wasemgcoba umkakhe wasemthoba umkakhe uthi aliphelanga nehour uthi wathi ngibizele ambulance uthi ngayo langa lelo wayithethe ingane namhlanje ingane yakhe ise-university ayibonga inkosi inkosi busisene kuzwile amen
zezulu. Amen. Nazareth ngesabathiwe. Ngisacela ngisukume ngokuyibonile. Yabonga ukuthi uShembe usangigcinile kuze kushaya isikhathi. Sacela uShembe angikhumbule. Ngizikhumbula zonke injongo zengiyisho. Sacela Nazareth uShembe angikhumbule kulokho usizi lonke engibhekene nalo. Angikhumbule nomndeni wami usumana kuyibonile. Ngicela Inkosi usingisile. Amen. 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 Ngiyakhetha ngosiziphameni. Bantwana baNkulunkulu sibonga amazwi siswazwile endaweni yokukholwa. Kule ndawo esayikhethelwa uNkulunkulu. Bantwana baNkulunkulu engikhulume indaba uNkulunkulu omkhulu osephakameni azenzile. Bantwana baNkulunkulu angeke ngize ngikwazi ukuhlala ukukhuluma abaphathi bethu besinikezile lethiwa lokuthi sikhulume mina ngingasho lutho. Bantwana baNkulunkulu uShembe usezibonakalisile kakhulu kimi uNkulunkulu bakhe ngayo yonke indlela. Bantwana baNkulunkulu uyakafika lenkosi esikhuluma ngayo uBombela isitimela samaMpondo uGqabadela umdala wensuku. Wakwafika kulelizwe lakithi lapha emzimkhulu. Efika bantwana baNkulunkulu kwenye indawo kuthiwa ephethwe uBombo. Le ndawo ephethwe uBombo wathi mayefika bantwana baNkulunkulu uBombo wayenkosi. uBombo wathi mangabe babomkhulu ecela akucelayo kuyena ubabomkhulu uBombo kuthiwa wabese ithimisela ubabomkhulu. Kuthiwa ubabomkhulu wabesethi Bombo lobukhosi bakho ngiyakuthatha manje Bombo. Yoze ngibuyise ngikubuyisele ubukhosi bakho esiqwini sami sesihlanu. Mase ngibuya esiqwini sami sesihlanu ngobe sengikubuyisele ubukhosi bakho. La ngempela ubukhosi bakaBombo baphela abantwana baNkulunkulu. Eminyakeni eminingi njengoba inkosi yayihambile ubukhosi bakaBombo babungekho kodwa yathi mangabe sibuya inkosi esiqwini sawo sesihlanu njengamazwi ayo yayiwashiya yabe seyabuyisela ubukhosi bakaBombo. uBombo njengamanje sebabuyela ubukhosi bakhe useyinkosi. uBombela isitimela samaMpondo wafika emzini wakithi bantwana baNkulunkulu. Emzini wakithi wayefika kokhokho bami. Lapho mangabe fika kokhokho bami babese bemnikeza indawo yokuthi afihle ikhanda. Wathi mangabe efihla ikhanda kule ndawo wabesethi nina madidi njengoba nizalwa kwaZulu nina ningabasebukhosini njengoba nimnikezile umuntu wasezulwini indawo yokuthi afihle ikhanda nina senizoba ngamakhosi njengoba vele ninegazi lasebukhosini. Baba ngamakhosi njengoba inkosi yasho. Amen. Bantwana baNkulunkulu inkosi enkulu uBombela isitimela samaMpondo wafika emzini wakithi lapho ngizalwa khona. Ezekimi emzini wakithi. Wathi mayefika emzini wakithi ezekimi wathi mntanami thatha nanka ephethe amavoro namabili abrown. Wathi mntanami thatha nanka amavoro namabili abrown ngena la kule femu usebenze njengoba efika ngisekhaya ungikhombisa ifeme la eBrakpan eGoli. Amen. Uthi thatha nanka amavoro. Ngisasanda ukufika ekhaya ngisanda ukubatshela ekhaya ukuthi hayi ngisazohlala kulokho ekhaya. Ngihlala iviki elilodwa eviki lesibili uShembe usiyafika ukuthi angize la eBrakpan. Ngabe sengibatshela ekhaya ukuthi ngiyasuka ngize eBrakpan ngasuka ngempela ekhaya ngeze eBrakpan ngafika kuleya nkampani kwafika kwaphuma umlungu kuleya nkampani wangithatha umlungu wangena nami ngaphakathi wanginikeza lama Avalon abrown amabili ebengiwanikeza inkosi enkulu esekuphakameni ayibonga. Bantwana baNkulunkulu le ndaba esikuyona lana inkulu kukhulu kakhulu kodwa abantwana baNkulunkulu
uShembe sengenzele ngengikwazi ukukhuluma konke la ngoba inkonzo kuyona yami bantwana baNkulunkulu uShembe bantwana makuthixo amen yenila ngabantwana baNkulunkulu sewindaba yami yokugcina kwathi ngihamba ngiyemsebenzini lapha endaweni yase Danswati ngithema ngabe ngifika ngingehla eTaxini esisuka lapha eThema eliye Danswati mangehla kumele ngijump istrati ngijumpele ngaphesheya ngibe sengiyefemini engisebenza kuyona bantwana baNkulunkulu ngadlula line ababili abanganene bomgwaqo njengoba u2 lines ngapha 2 lines ngale ngadlula line ababili kunendawo leyo kumakhona amaphoyisa omgwaqo le endaweni nabo line abayela sikise naboyela abayela phakathi nomgwaqo ngafike ngama khona ngimele imoto ezazimbili ezaziqhama ngaphambili kimi izondlula bese ngiyanqamula ngaphesheya la ngisebenzela ngakhona bantwana baNkulunkulu ngathi ngisamile kwafika into ethi kimi awuthi ukuhamba kancane uyihlangabeze lezi imoto njengoba ziza nje ukuzokwazi ukunqamula ngabeka iitepu zambili etepini sesithathu ngeza khona into ngathi ngibamba la ngemuva yazi ikhala kanjani ngezwa ngathi khona into engibamba la ngemuva bantwana baNkulunkulu lento engibamba la ngemuva ngazibona sengisemoyeni ngithi ngiyabheka kanti imoto vele iseyangithatha yabe sengidubula abantwana baNkulunkulu yangidubula lapha ebusweni yangishala lapha ebusweni ngaphezulu ngezwe ubuhlungu obukhulu ngathatha izandla zombili esingasibeka lehlwe ngapha ngisemoyeni esingasibeka lehlwe ngithi ngibamba ikhanda ngendlela ngizwe ubuhlungu obukhulu engakaze ngibuze empilweni yami kanti sengoshayeka phansi esikontirini kanti lezandla njengoba ngiyibeka lapha nje isiphongo uNkulunkulu uthi vele izubuhlungu beka izandla kuze uvikele lesiphongo sakho ngoba lesiphongo masingafika lapha esikontiri ngeke kuphinde ube khona ngazibeka izandla zami ngashayeka phansi esikontirini ngathi mangithi ngiyabheka mama ngiqeda ukushayeka esikontirini ngazibona sengiphumile kulomzimba wami kusaseyimi umuntu ofana nami lo mphefumulo okhulunywa ngawo akukhulunywa nje ngomoya ngithi siphefumula umoya thina masiphefumula ngithi siphefumula lokhu mangabe bona ngale busuku kumoya kakusiya umoya umuntu sengimeceleni kwalomzimba ngubuka lomzimba wami usulele lapha phansi wavela inkosi yamakhosi uShembe ngapha eceleni ngapha kuliside la ngapha wavela wathi mntana nami woza sami angizange ngimuze ukuthi kiwa kuphi futhi yimo wasiwahamba phambili kwakhe ngama phambili kwangathi ngiyazi ukuthi kiwa kuphi ngithe ngisahamba bese ethi mana khona la buka la ubona uthi bhekisisa kahle ngithi angiboni lutho kumnyama uthi bhekisisa kahle ethuli isikhathi eside ephinde buye ethi bona ngithi angiboni lutho kumnyama thuli isikhathi eside aphinda buye athi bona ngithi angiboni lutho kumnyama uthe sekudala bathi baba sengiyabona uthi ubona ngithi ngibona abantu abakhishwe lapha engisebenza khona ngathi benza i-meeting ngathi bahlangene nje bayisikhumba benza i-meeting uthi yababona ngithi mina yebo ngiyababona uthi usubabonile ngithi yebo sengibabonile emveni kwaloko abantwana baNkulunkulu ngazizwa sengikhuluma kulomzimba sengingaphakathi wemoshali bantwana babo sengingaphakathi weshalofu lasemoshali sengigoqiwe bengigoqe abantu abaningi bala ngihlala khona balithola i-report ukuthi bangibonile ngigoqwa lapha eDanswati ngifile uma ngabe ithi inkosi usubabonile ngithi ngeyebo basengibabonile ngazi sengikhuluma kulomzimba ngithi mina kulomzimba mangikhuluma bona ngithi ningivalelele ebusweni futhi ezandleni ngibophelele kanti ngaphakathi eshalofini bantwana baNkulunkulu ngiyacela ukuthi uNkulunkulu abusisele lokho engikhulumile uma ngabe khona la ngingakhuluma ngakhona kahle uNkulunkulu angijetshelele kakhulu Nkosi ngizwini amen Kinethemba
wasebuhleni. Nami ngizosukuma ngokubonga ukuthi inkosi isangigcinile. Yangigcina nasesikolweni. Ngicela ukuthi uShembe akhumbule abakithi abangasekho abakamlweni nabakaThotezi. Ngicela ukuthi ngiyabonga uShembe ukuthi ugcinile umndeni wami, wangigcinela umama wami. Ngicela ukuthi angikhumbulele ubaba wami owangishiya, Nkosi busiseni kuzwini. Ngenhliziyo yami eziyeke ezithanu 118 geza enhliziyo yami .619 abasefeso amahebheru omunye funda mfowethu Ningingusele nami ukuba ngiphiwe izwi xa ngivula umlomo wami ukuze ngishumayele ngesibindi ifihlakalo evangeli. Amen. Ngiyabonga mfowethu. 10:20 amahebheru geza enhliziyo yami ezithandayo geza enhliziyo yami
10:24 Mahebheru. Asiqondane ukuze sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana njengabanye kepha asiyalane kakhulu lokhu kubona usuku lusondela. Nkosi ibusise ngakabonga mfowethu. Nkosi ibuse nikuzwile. Amen. Sepleni. Marazana thalami suma ngokuyibongela inkosi esangcindile nabazali bami. Ngiyabonga uNkulunkulu kaShembu ukuthi ukwazile mina nemndeni yami usipha amandla ukuthi sivuke umphefumulo sahlangene nenyama. Ngizothanda ukudlulela kwenye intshumayelo engake ngayizwa. Kuthiwa kwakukhona umama owayengenelwa izulu endlini. Wahamba wathi konje kukhona uNkulunkulu wakaShembe othi ngiyobuza ukuthi izulu lingeniswa yini endlini. Wahamba wathi mayifika kubaba wabuza ukuthi baba indaba izulu lingena endlini. Wathi ubaba beka inkosazana izulu ngelisangena. Izulu umama wahamba wabeka inkosazana eminyango kodwa izulu laqhubeka liyangena. Ngalentshumayelo emakhosazana ngithi siphatheni kahle noNkulunkulu esidedise ezintweni zomhlaba okwehlela ngezansi. ngalonkulunkulu wethu esimlandelayo owunyazi lwezulu. Lo phambi kwenu bantu basezulwini ingane kaMthetho le ndabeni zakwaHlabisa phansi kwethempeli emakhosini. Amen. Bantwana basezulwini uShembe unyazi lwezulu uNkulunkulu. Amen. Uke wangenzela isaga wangisindisa emontweni eyayizo ngicabanga yazolanda umphefumulo wami ngoba ngangishayisa emsebenzini ngehla la ufanele ngehle khona ngahamba idistance wangihlenga uNkulunkulu linda akunamuntu owangangihlenga ngalesa sikhathi kodwa uShembe unyazi lo wangihlenga ngaze ngafika la kuhlala khona umalume. Mangifika kuhlala khona umalume ngimbona umalume bese siyakhuluma naye kancane bese ngiyaphuma ngithi hayi malume sengiyahamba ngoba ngikhathele nami ngishayisa emsebenzini.
uma ngiphuma kwavaleka amehlo ababonayo bathi imoto yangishayisa ngaya phezulu ngabe yangashaya phansi ngesifuba mina ngaphaphama esibhedlela ngisabatha ngabo 3 ntambama selokhu ngingenile esibhedlela angilele angiphaphama nginyakazi bathi ngilele nje ngiqondile ngithethweni ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi wangizindisa lesikhathi wanqaba nami Nkosi kusizini ekuzweni Kwathi kwakhona umama wayehlala nenkosazana. Lo mama lo wathi unkosazana wamtshela ukuthi akahambe ayile phezulu ekhaya elikhulu. Le nkosazana le yahamba yakunyali lezulu. Wamtshela ukuthi watshela unyali lezulu wamcela ukuthi ahambe naye endleleni. Ubaba umqala indlela wamtshela ukuthi angahambe ebheke emuva. Le nkosazana le yahamba yadlula ehlathini. Kwathi ehlathini kwakhala ingane. Le nkosazana le yezwa ukuthi le ngane le ikhala kakhulu. Le nkosazana le yathatha le ngane kwakhona nethawula lakhona. La ipepa la mtete la mbeke enhlala. Le nkosazana le yahamba. Le nkosazana yabona ukuthi ayisafiki la yakhona. Meyithe nkosazana isusa le ngane enqolo wabona ukuthi ingane ayisasuki. Le ngane le isehusha inyawo ikhuluphele nje. Le nkosazana le yabona ukuthi ayisafiki la yakhona. Le ntshumayelo ngisho ukuthi kumakhosazane lalelani izwi likaShembe. Meyitshela ukuthi yenza lokhu ukuyenze lokhu. Ngoba uzongena engcupheni. Ngicela ukuthi uShembe esivikele ekhaya esemthetho uzophila ecela ehlela ngezansi. Siyabonga kakhulu bathi asizulwini.
iswele imilomo how engina sibonga kakhulu inkonzo esesiphiwe yintsha ithi incwadi lapha kuMatheyu 5 ku17 ithi nokukhanya kweswe ithi incwadi akukho la nifihle kakhona nina nifana nesibane sokhela sibekwe phezu kwetafula uthi nanifana nentaba engesitheke sibonga kakhulu amazwi eniwakhulumile amahle kakhulu nikhulume kahle nonke nikhuluma indaba yonyazi ngenxa yesikhathi ke sekumele inkonzo sibuyisele kumnikazi wayo ihlabelo 93 izocula uMagwazi uPhumlani bonga kakhulu inkonzo abantwana bakaNkuluNkulu asebeyikhulumile besitshela ngemisebenzi kaThixo phakathi kwale ndawo izoqhubeka inkonzo emini kusenokuncane kumele sikwenze manje mashinyane Nkosi besiqhubeka wancela Siyabonga nguye
Yesu